umutima ngo muhemwikiriza ye nababuza ndamashaza nga muhemwikiriza ye nabagira nto umutima ngo muhemwikiriza ye nochimangu buzimazima akesho ngora kwene waje omukasheshe baga echiro pizza noza kundi nabagira ayaye aho henyinaho akesho ngorako nekatera ne mosi neburo turesire koti konka amashaza gugacemwe gatera amashaza mwenu guga 3 years later amashaza gachiro nugasample go bastera okay turebe ntara zokutambura social media of course mwena mwa muri abeshongozi batende kubigabo ashitaka kaniwe chikija chikako affectinga umbere butare bawo turebe abeshongozi bindi mosi nadia media izana shanga abeshongozi ba 40 nabe kozerimo munonora bakabe no mucarakazi hinda Irene Hinda bakamutera ubucupa kandi we no mukazi w'amano ko musaidiza foto rim na nebichweke byo kwa yigo so ate nanye nazakora nashangaha nazakora n'abanyankore gari bakagira byamo konka of course echabireho ukachimanya though of course amwe bagamba bitakwatirine konka mazimana gangaro ati ngo mweshongozi inshonga za Regina Azawi kubaho because batanda tugamba no enshonga ya entekateka yawe kitakije kikaba mu tondija kwa kumenda interview ya Regina zenyoni nchikozere awanje konkana no mweshongozo ndijo nawe ntibaza kwija kumuyamba unokigabo well don't think much of it what you're backstage nditwe twarebere cha stage chonyine echabiro chenyini Regina kana garka stage program ekero bakabe ndibigeze bokusibira Josh agenda stage atebeshongo bya Regina akarya hansi Josh ba playing cheshongo cha Regina cha weshe stage ya yiguru hata hansaha ba kutwanchizana weshe ba Regina munaisha ba sharecha cha Regina bateke cha zawo so ba ishanga beshongo zombiri bari a stage hato kureba konkana ngo ibyo nataka bindi ko kino kubanza wabringa ho ba organizers okay dingo ba organizers aba DJ bonyene but noreba ngo waza kureba Jeketa fault ya Regina Jeketa fault ya Azawo so nyoni injira just buri maka responding ngo munjeri yabe na fingije sha kugira ngo ninya nanyine kuba ndi stage nanye ndio niza so ito twarebere na reaction ati nyona gambere cyo kuyakubire ariwe ngiwe posha nyonkanya tena akujire ati already nakweta of course na time music ato umuntu ari kuba yakwasira ato muzinda sure does not make sense nyokuza kujya ntati mpaka zinda nyo personally nkamurekera yeshongora then backstage mbazina muja bras umbigambo bya re akagira ngo we akayizira stage undi bakabatecesha ngoroke gambera Azawi ame microphone agambera abantu be because akayire yo mutwe abantu bamuri wacha benanda gamba no kuja muhereze microphone ajate ba brother I am coming back njeni za kwishonga ati wakiya kubaliwe does it make sense I think no it doesn't because nani ire umto bande ebiri kandi nkagarakayo mutarasa ko za kabande basako kuja mubonge ho just abantu bande benjate Azawi maranga rese otai ngarike ya bandi ndinde tani yaje tugamba cheshongoro cha koti teno gambera abantu social media handles zawe ninga sho muntu wakwenda nakola to because n'abantu bako bariyo yes batine yo personal number konka of course ataronka management yo kora no of course the management the personal number numbiha konka nyawari zoba ngakohost wanyu murungi ngakohost wanyu murungi abazo kagaruka bapo kagaruka mukaja ko jere ebi apas by the kan shukura doje umuntu wahina mbaya je noza kundeba ngundio mwisi kagaruka pachi personal number bambe yo mbwenu mbrije hoye bwengu ngo omuntu WhatsApp kusije message kwenda link ya video yao wewe umbantu bona ni wewe kari kwenda ngumuzindije ani baba rubinji weze wakwenda ngusindikire link nka personal number yanje uko sinyote kwenda garika kukora nawe hona baramuhona ndo POSHA UG kandi hatinjira na TikTok tinkwenda rwe kwaso ndia TikTok nga POSHA UG Facebook POSHA UG Instagram POSHA UG shana Twitter X na POSHA Music konka YouTube basi tukubendera mugende mu subscribing murebe byashongoro byitu kona naho ningai POSHA UG
onyige kali akantaka kuba kali mu kwita runke bigambo bya back subscribe ti onyige okay ati posha chinyira kukubuza nkanyu umuntu ate white regisha no yakira beshongozi kwija kora munabo ninga apart from like omega inabeshongoza abatabako bariho yes bakora ngo ine white ine white batakikire abantu abo no bakira ninga bategereza muri bazo focusing bayida onyoti nyene nshonga no kora nabantu mugani mbanye ndakore n'umuntu nawe arukwefaho twabantu pushinga we do 50-50 tugire nkabati konkama abana bingi bayida we obuzuburi tubakakikirize mbakutore music tutamusentenkezo so mwana naija kuja ngunanda mukore hamwe umuhereza akubuza hate ikintu tukora bata kiriya tukora bata umujyango audio nezi video nezi promotion nezi agira ngunanda kumwiba abantu babinji abantu babinji kugira ngo bane ndakubiba we bari tokumanya konko umuntu ari kwijara serious ari kumangu music niko kukiri bati ikintu cyo kurwana ije twe nyate nyene nshonga naijane mukati mwene shonga so ati mwene apart from coach mwene project ndisho zo murogeza zo kwenda kurekula this year because umaka nibugo watandika na collabo expecting you sing okazinga yati oguma kastini nyenda mbonjere collabo no mushija andateche ekintu wasitamushukari nyenda nkore collabo no mushija umukumatera mwena mbara then ninja na singo nkibiri ndigahonye sastra rugamba gamba nyewe ko hosto ino rugamba banza nyowe ejo collabo na nyenda at least mbenye nabanza ko kandi n'ejo video nyenda tujishootingire mbara ati ninza kweta murebe first hand kakunkanga aziwe bityo kunkanga ngo birgeho kanga na gamba so onwogwe posha ugi kandi we na jango muryango gwigwira kwenda kora we as long as mwashitama mukicherizana kimukenda because ni waza kufuna itekateko chokora na posha banzo genda a YouTube channel re music ye re video za kora quality because na nyina kubanye ni kwenda kora nawe tikwisha kandi video na korea kakadekani nkore mtwara abiri nimbana gara brand yansi kandi of course ni we yawe ne itine kora ki ehekuza ubwo no posha ebigambo bya byamwe ebigambo byanje byamuheru akakarumo kanshemeza ninyenda mu ngarure abajono bandeba abantu mwe management no ngakora legend hospitality no bone ntarakozire mass communication ningachi shuare muteko mishoga TV byanshemeza konka kigambo cha muheru bambe bo bari supportinga MC Shukran you are the best by the way you have supported me na namwe n'abari mbatera batakumanya mbanye taposha UG umwana wani wambara hona mbuga no ije tutere mbozi konka amazaza za YouTube subscribing nibakunda mnonga ani wogwe posha UG nindeba ubwire ndanda bo tubasambura ndanda bo tuvuga speed konko takayibwangu ibintu birenze bija bindi munonga abana bashowize ndongo by the way abana bashowize ndongo nazakura no mojo no mwana nani Martinre na wale kureche shonguru kisia konkana bonora na we still tinkumanya no mwana wishi we have to support konga tinkumanya abencha beshongozi na ijo of course akora ati ngarengo ramati kai ninjanga atakabiri na pushing munonga na man munonga yeah by the way with music the more you go up the more you have to push mwana naijana akora bya gari kigaruke mecho nda mwana naijana akora bya gari nale banati bori ale kulecha shongoro urabona na nguriza foreign no shongozi wa Swanzi inchoko hata unorango habo at least kastepa kaza hawo ati nutwe nati no wargo kwa jokorabo no kutugambira ngono kanuka bafika famaika ukaruduka bagura nabwe tune kwa supportinga wetinga hatu umuntu nogamba kabare mu ndayinga nkataka manya no muntu nkutakwenda gamba naje nakushikiranga wako mu inbox konke betaka basa ushari I know no musimbishira kumana bani mbamanya nene wono manya nyonga ko host ninje manye okay otakai banguzwa batabita ba Muscat Hotel baricha mugorane batam center of course tune original garments batam center the Anton of Nelson and midwifery batam center of course na batabita ba Prudential batam center so mutitiza twasibu rat zo mu weekend kandi otakai bangeri izoba ni shaha inane chweka nzakwa tugaka na program chamuka na weekend tino munene series so ati byo tareba no kurusha mu program ezakurataho ni Shukran names of course my co-host Posha UG ayinga